A kako se zove onaj drugi crtani? Zove se Plaševi Druzina i Murnina. Hoćemo kažemo čao našim drugarima? Ćao! Ćao drugari, kako ste nam? Dobrodošli nazad na naš kanal Tina i Leksi. Danas se sminkamo na Enaroga koji je bio za bioskop, a ja tu danas izablasti suknjicu sa svetom. I pa danas je malo hladno za to. Danas ćemo da idemo nas dve malo da se prošetamo do grada i da vidimo šta ima u ponudi da se gleda u bioskopu, pošto je napolje dalje hladno, bar sije sunce, a dosta nam je više u kući, tako da ostanite danas uz nas. Aleksija, Auto. kao voziš ti auto, jeli? Ne ti. A ja vozim kao auto. Da. Ti si A kako ti pevaš? na selju. Gde si, Aleksija? Na dvorištu. Kako dvorište? Sad čekamo sad, autobus ili tramvaj? Sad. Idemo da kupimo sada nešto slatko za mene. Sada nema ništa. Konačno smo izašli iz kuće, dok smo se sredile, spakovale za napolje i evo izašle smo. Gdje smo mi došle? Ajmo! I dalje ovi kao kućica. Su ostalo ovo za slikanje, tako da ćemo se prošetiti. I tamo dole. Evo sad čekamo red da se slikamo za ove male fotografije. Evo Aleksija, šta si kupila Aleksija? Kokiće. Mora gdje god vidi kokiće, mora gdje kupi. Slikala? Sa medom. Sa medom? A ko je taj meda? Kaži ti me. Sa i medved, ali ima i crtač, tako što ja volim da gledam. Aha. Su jako zanimljive ove kao što ste stavili za slikanje poklončiće. Na svakom ćošku imate znači, nešto da vam ponude, da kupite, da se slikate. Gde si? Kaži svojim drugarima čao! Ćao! Ajmo. Da. Kaži da prije možda imaju toplu šokoladu, ali vikali su da imaju toplu šokoladu. Važi. Šta si to uzela? Šače! Da piješ, jeli? Toplu šokoladu, čokolasić, ali samo Je li to lepo? Lepo to po čokolada. Sad smo došli u Maxi da kupimo za supicu i Aleksij se jede pohvalna mesa. Važi. Dosta? Bravo. Ajmo sad da merimo, dođi. Dosta ti je. Nismo vam se više snimale jer Aleksija je bukvalno preko noći dobila baš visoku temperaturu. Išla je do 40 i ispostavilo se juče izgleda da imamo upalo uveta i vjerojatno da opet neki virus proleteo kroz nas. Ja ne znam kako se vi borite s ovim virusima. Meni ga iskreno više preko glave. Znači, jem smo bili bolesni za praznike, tamo nas je prošlo i evo sad opet. Znači, katastrofa jedna. Medo, gdje idemo mi sada? A šta idemo sada da radimo? Da vadimo krv. A šta je tebe bolelo? Bolila me glava i uvoj i noge i ruke. Si hrabra, jeli? Šta je to? Zmaj. Dobro. Ovo je gušter. Jeste gušter. Nije, to je jazić, beba ješ. To je bila. Jeli? Zabila sam tebe. Plastelin da pravimo sladoled, jeli? Jesi to želela? Jesi ti danas bila hrabra? Jao, i zato si i dobila? Jeli? Čekaj samo da napravim to. Ajde reci mi koje su to boje tu što si ti porećala. To je narančasto. Dobro. Ovo je plava. Bravo, dobro. A već. A ona ispod narančaste koja boja? Koja to je boja, ta tu ispod narančaste? Mi samo otvora. Ajde, koje boje? Ljubav.
ljubičasto. A koji ćemo kornetić da izaberemo? Ovaj. Važi, stavi tu čašicu, hajde. Ajde. Ajde, ne, onaj drugi manji deo ljubavi, manji delić. Ovaj ovdje. Taj pa ovako zatvoriš to. I ono ga stisne i ono pravi sladoled. To je to. Zove se vaflu. Meni da radiš. Sad je farbam kosu ljubičasto. Je to tvoja omiljena boja? Baš se ti je tam lajkac. Drugari, šta će se sa ti meni da radiš, Aleksija? Farbam kosu. U koju boju? U ljubičasto. Ljubičastu boju. Sipaš. Hidrogen. I šta smo sipali pre toga? Ono za boljene kosu. Farbu za kosu, jel tako? Nema veze. Daj mi. Daj mi čepi. Kako ti to lepo radiš. Bravo. Ajde. Bravo. Ajde sad na drugu stranu, ajde da imamo. Pa drugari, ovako ispokreni rezultat frizurice kako me moja Aleksija ofarbala i sredila. Nadam se vam se svidio ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like i subscribe. Ljubimo vas! Tina Aleksi.